Rusia merilis rekaman aktivitas dari rumah sakit lapangan. Rumah sakit lapangan Angkatan Bersenjata Rusia menyediakan pelayanan tidak hanya primer tetapi juga khusus, termasuk perawatan medis berteknologi tinggi, laboratorium medis dan ruang bedah yang digunakan menggunakan peralatan mutakhir untuk diagnosis dan perawatan dan memiliki cadangan obat yang memadai. Tenaga medis militer memiliki pengalaman yang luas dan kualifikasi profesional yang tinggi. Demikian keterangan resmi video yang diunggah Kementerian Pertahanan Rusia dikutip Tribun Timur hari ini. We provide first aid to patients who come from the front line. Wounded are brought here by different means of transport. X-ray of the foods. All medications are in full, we are provided with everything, and our patients receive all the necessary assistance. Patients come to us with injuries of various kinds, and they are provided with prompt assistance. We are constantly on duty, in intensive care, in surgery, as well as in the hospital department.